Bangladeshi Go Back hini sanmung tisaui Tipra Mothani Jirania bwkhaste phani thani deputation zakha. Jirania bwkhaste Tipra Mothani Jirania bwkhaste amchaini shai lokorok Jirania IS office ningshimi himbo toklai phai Jirania bwkhaste phani thani sanmung belai iafar zakha o pandao man zakha takar joloni MLA Bishojit koloi mandaini MLA Shopna Debormatai TTDC ni EM Junior Deborma by MDC Ganesh Debormano khobi kubuni Tipra Mothani netarok borok ni sanmung kha Tipra hasteo tongi tongnai illegal Bangladeshi rokno hapangni bwkhakte naitugoi dakti fatar hawa rohor jakna engthung hinei tayo himbo togo fainai lukurok ni khugo kishanoko Bangladeshi Go Back fiaba tabuk lukurok nashinglai jak hapangni bwkhakte tamu yapri nahar jakno hinei chini media rono tini Jirania subdivision no tini Tipra Mothani ngai je illegal migrant na tei illegal migrant no post back khaina ni bagai ta detect khaina ni bagai te tai o jaga o detention camp dana ni bagai no tini chen Jirania subdivision no through SDM माननीय मुख्यमंत्री thani chini kaise memorandum submit khailekya oro phaiman jakha chini boromana honorable MDC tongo TTDC ni chairman tongo te TTDC hapangni CM tongo tai chini joto YTF sikolo tongo chini ta president tongo district president YTF ni TWP president phai sokpaikya rona bele hambaya faro chairman phai sokpaikya actually dinim sing masobo bono Tripura rajyo je hatar hani haithei je Government of India ni hai ke Minister of Home Affairs ni je notification manmani ya golo bo emon kono utsaho nukja gya je Tripura rajyo of refugee rokno ba illegal migrants rokno romnani bagai emon uduk ni amni bagai ni tini jaga o jeng joto Tipra Mothani leader rok Tipra Mothani joto warrior rok bubagan netite jara bubagan hamjaknai boro rok ja illegal migrant against tongnai rok tini jaga thangai bikhop ma kuno ko deputation mariwo kaisen uddeshyam kabungkha fatar ha asam jaga ho asam ha jago kebo deputation na nai gujarat kebo deputation na nai maharashtra kebo deputation na nai ba Tripura tintang ye deputation mari gai Tripura job ko tutil nok ro samno illegal migrant sarkar his gobono chung asai meya even chung on bagin maso rajyar mukhyamantri hinto central government chung memorandum yafanna ko rohonai ko jeta o jaga o barno tichin kun asbo kure jeng nangkai central government jono dashboard toiri ma khainai central government oro force ma rohonai oro ni kaisa nagorik ni voter ID check ma khainai document check ma khainai or kabang ma jaga o fake document ngi do o fake document bo chung identify khayei sabo Bangladeshi dong sabo barmi tamne khoni dong Myanmar ni dong obo kitu chung check ma omoni bagini tini andolon ebong tini ni je memorandum omoni tini jono bikhub om bagini tini chung joto jaga thani deputation di ma hai ekai to chung dani nai joto jaga ono tini Government of India 19 jeta 19 तारिख में वो जे notification रखमान या बोले notification रखमान या बोले संगतम deputation खाने कलाई बस शांत की Government of India रोहर का kalau Tripura jo siamon tiamon kuno jeng tabo puno kaise detection camp nukja ge ko tabo point tini asol je illegal migrant so map sorom jaka kuno report kori ko jung tiri SDM sengka Jirania subdivision matra khorcha simin se o jaga o tamne bono complaint mani bro ekmatra tabo puro rohor ja jeng saimon o jaga illegal migrants gomo dong but identify khane khane ban cooperation jing se kori am bagai jeni bubagra miya sakla dikha jeng kaise helpline khulongnai o helpline no jeng jeta sondeho je area colony tongo je sondeho tongo obrono je na tu kaje number jeng helpline tini santhaga maso agor to hai tini oboi nogor hai jago dalang kusma tangi dikha jara paro khani khane so kun action aje ge tini oboi nogor duita tangja kabang jaga tangna ki tongam hai obrono jeng kun dina phan jeng tolerate khamia obos sarkar jeng ko khemanai on bagi jeng tin jaga jokhan deputation dina tini Jirania ni SDM Bureau Report Khumpui